Aha emergency Ghana TV abusunya me do bibiara ase ema bibiara akwa abasa enenso ode odo aba bebo odo mu aba beka me ho ewa fidikese yi eso ene yensa kama me bi ewa fidem ha se ya ne nsem a ode etu dwanche se me de mina minim kra da se ena mmore so ebetumi ama aware egu me de nka minim se bible aka se gise adwamambo anase owu ena ebetumi atete awarefo entem na we die ena mmore so ama awarefo bi entem atete no muntem tete yen be ma na fa mofra na eba o mienu ntem no e de o madwane ama me ne se ohun mofra no enti ba oba ha ni nyina ne se obradwumediefo moa no na ne nsa entumi nka ne mofra no ana se onpo nani ehun mofra no keke asemi ma me di ne nsem tu dwa na ewie ye no openi ne so ye nsa kan no ahoma ne so a ono so di ne nsem etu dwa na wotie ni mienu na wotumu se nsunsun ewom no kura bi ehinta wo ba bia busua yenkwe ne yenkonkoti asem ne mu nkyiremu emra sesia ebi ewu na anam de ne Dubai ebi de aboko na nye asem bia se ke me di kan de rade se wodi ene de ya chemi amen se mi begina FM ha na panyifo nyakupo fa panyifo so na won musiesie mi ne mi kuna atama onu so nya sodwe ma mi so nya sodwe na si yo anti asem kura mi di bae ni se mi ne mi kuna ahia 7 years kwa sana ebe wale bae mi ne ni hia ye no na minishi na onu su apprentice misumi apprentice yakupo ya adom ye wo ma opeso ye mi hu ade a wonye sika akra na onu susu nsohwe bia ba wayare na sika na sai busua ni nyina so enfie dodo be sen no bo won 7 years ni onye sika na yade abebom na sika na hye eto dot mi free rokra be hwefum sa sohwe ni na etununu mi fani se mi na etumi ni nti ningi na aso nyakopo ma ede ningi na aso kunim me ye worry 7 years ni ye worry ye ti ye worry ye no susu na nya ize maye eno susu yare ani wo haw ni amane atoda confusion na susu ningi na susu echi atoda ade confusion bebre confusion ba ade na ya na de confusion ba enye kasakasa se mintimi hu ase okay awo woni ne ntem ena me kasa de na ya na de ba akohoma bo ana wade no ho antokwa etoda ebia o mi ko hase anase wo ko ye no meba 1 hour na 2 hours wa masa atam no and ko bisa say adanti wache anu su timi di bufuo ba okay wo yo bia de bufu tentem enti etoda ne bufu sa etoda mini ni timi kasa ye free 3 days to sunu enye easy so official ba nti e ba ne sa wo official de anu odin wo stay na mi suma stay man ko ba ne say toda mitimi ko baby a me ko ye no e bia makodwom enye mi amakoma so say meye lesa na de be sami mi ba won bi sami say oh mi yere adati na wache mi suma cheche no musese ni se mi ba ya say won jojo mi dia won fi mi oni ba ya kan mi hu ni sa na mi suma stay man okay akuma to ne yama 87 years now na try there yes confusion ni ade no a okay to aso na so ni nyina chi no yes abi bon pie man kwan po no oba betu a oni mitinye kasakasa na bitimi fumi ansana wako sense atoda wo kwa na oni oba bi ndi komo ofunsu wo bi nya simu ye wo be fifi na ko na ba who can all say Dani Agbaiza na ko na ba Dani no wadruhi wasi minya fifi o de twen mi wife kwa wa hafi na mbe fifi ni nyina na wabu ani abuso ti confusion ti misi otimi ya ade se ni o ya ade na wo ka se obeka se wo twontro gu misu wa hu ade na wo ka no wo ka kire se wo twontro afi kura po no sa ko ye o kesi ama obi panyimu bi se di se na wo twontro gu misu okay when na wo say ni na wo 4 confusion ni le mo matimi ya wo 4 mo ya le wo 4 no okay ni na susu ase confusion ba sa onu ankasa ko ka kire ye safu panyifu bi the way we see confusion here me de ka ba ko na me hade confusion okay I feel na matine here all right wo ba sa etoda wono hu se die ko ni nya otimi ko ka kire panyifu bi no mo aba panyim ba ko mienu bi ende o ka kire no mo aba be siesie yentam okay ye decide sa ase didi sa so hwe no so a enya 11 years It's 11 years ni nyina wanya wo ho ade. Wo ye me ho ade. Ofe de okoye wo ade. Wo da bi wo ye me ho ade dadada.
won hu mi 7 years no ye mi hu ade okay bibia de dance mi wo dance de bibia wa ha ansa na mi call ni nche no ye ni worry ye na ye call wi a worry no na apofishin ni sashi chasi ensa na ye nya worry ye pokura no na otimi ni buti bi fu ye ni niama na asusu kan wo se aboda de bi o se na ebufu de kanipa mi no ntafo kwa so mo ko na o kasa na bi kebi no se wa anya di ameye o sepe na ma mi ama no nkasa nti won bu mi da okay e na esi our rejaye by for yenya 11 years nyakupo ya don osindi fie yakum 1 year pepepe lockdown na ko fish besi na mi awori ni say e chekura no e na de awori guo ni ba ye me pese meti ho no say minim wo nipa minim no minim ni say onu aduane ani nye fe kura no won fini di aduane anya dai ani nye fe kura no ebi na aduane ben sa aduane ani nye fe mi fan say nkatie bi a say nkatie obi ani say nkatie ni wo mu edidiso abi ho ani ye fe di ani nye fe okay bi good nkatie ni be gold ko to na say nye good na say tutuma wondi enti anu dia nkwan na wie no oni anaso beto say nkatie ayam ni si ho ano se meni wasi de bi we de entungu ni ento foforo okay enti confusion is waduane na ma ware no buye enti onu lockdown no ko to amore bi bae amore no ma hwa amore nanim amore na de kisu bia na ani na tutum abusuafo wo de wo no this ukuna dan what tena ko fa ne phone wa baby say when the friend ma adwa ye hwan ena na ju no frɛ wo bi enkati ya mkwani e brown ko timi gina so ja wade wo bi say yes da hokwa ti asem we yi ne fam aba ni ti emole no wonu kota ba na enye adisa adichi su bia na ni na etunti ma ma bi say mi nnu ama ye nyina ye ndi okay enti e di 3 days wo bi 3 days no be peja amole no say amole na mi si manua because minim say na asem ye di enti no kro na yakopo nim amole no manual ayendi okay gale ne ka bekun na so obi sa me no bi se ka me yen say manche o se me ka chen true say there be me nwa okay na mi suro in pay for fishing yeah say ma to dwene ba so wunyenti maka chen say me yen na so nyem na me di ye enti wo de gari ne ka ba nko but obi sa ye na o say e more na ade o ko onim difference between more and gari no enti 3 days o ko peja mole no Anese wadi gari na wi a wan hunu akire 3 days time ko se se more na so de aka banku no esi ho oh endo peja mole ni se amore a misi mi dia kan banku no nya nu ni ana nti no o sha se obebo media awo more na ho ha abusuafo misi yesu moja ka wenim ade pese odi bodua na wosunu yesu moja ka on edie na ya ukoye wa yasi ho no afide o sremi ka ha se afikura na mekoko meko ho akokoye ni kan se du akoye du afelo mumie plan mane kwa bonte afikura na meko akoye du agu studio manager mpacho yi mami mane trap na chema mcho obe ha adwuma mama ye nko na mti because say ade a ya ne say be ma abo akoma hwe wona mo me metishi wansa ade a ya ne say be ma abo akoma na o hwe animu say eye mmore eye banku but oba ni die mu no wo say banku no emore no ani ye black kakra etimi ntimi nya dey emfa nye gari wo ho me di betwi banku na maye di be ma na ba we hu the difference between emore no any gari banku no we di 3 days time no kun say emore no esi ono say hey oba emore ni me bodua edi na ya ukoye wo ya asi wo una obisa na sa afi o ka che mi say afi kro na meko kasi akoye eduro buusu nti ya so no kokoye eduro wode wo na ekwa na sa no ka kire mi nim se se akoye asi wo no se bibi na okoko because what mi ko ma de sa lockdown mu ayesi obi entene fiu otimi free fie 5 o'clock sisters na kwa ma bre sama wakana ma bre si eti ena more no so na ma aware ni gu ya na atwan enu ko fish ni si aware na good that time esi wo more ni gari ni ho ansa na enu chi woto anamo bi anamo na otu ye no sorry enye ei wogu edi e parent na ba de ti ami ba ha ni say
ade ni ba cofish ni sisa no mehu se wo de bibi agina medua ne so ba ne san amore cofish nsi ye me ye aduane a wondi onu so me ye aduane na wo na de more ada wo de gari ama wa na me ni kwala ne ye aduane me wie na me ni kwala ne de na onu so ba ni de na onu kwala ne di nti echire nu ofi ye nche tu kwan 3 days nti de me ti ye ne se nyubre bi na kwala ne se dada wa ba nti wo ba ye ne de me hu ye ne se me ye aduane no na bibi kuta ne nsam e wo tuwom ade hanki ade no hanki mu na hanki na biese na botu kiti obi tia bi e wo nsam okay gina aduane ne so wo aduane no me hu no pe man ka sho because me suro me kwa na one tiem say eh Danny e dey na kura one ka site okay person obehu say ma hu ni line enti mi ase manya dance bi o sanka bi ikope fun bi na so so wo hu mi ti wo hu mi ni em shi no na odi ade no e ko saa na odi ko she edan mu enti mi hu saa no dia mi ye baby sisa niam ani nyina yensu ya yenum bibia kapa edi ni so nyina ko she mi dan mu no mi dan mi ni mi mani a lokipunu mi suru nti onu hu ye na wo fel no hu se abaye ohu mi line no wantimi emben ye bium na dakuru oni ba manager ye di be say 7 years ni onya sure say wa fe okunu no wa fe no di oye ye de mi fini bium 7 years you fe le da ontu anamo so obeku mi dia anka wono ne pa mi dia ka mefi no dudu na susu se ni mi don de pa wotimi ye na bi so obeku mi die wan fe no enti de enti na ba ha de enti mi ba ni so sidi mi ma no mienu ye wo fo no sidi mienu ekotina baby se akra o minim obi obe o so on kire mi ni sisa akra bi sa ni se Daniel ebi ankola no wo mi siesie mi ko kire mi baby a omo na mi hwe baby omo o si da bi obi a ho besi ne 3 years ni afi to da mi friend se mi ni nkola ni kasa otimi ka che mi so ni fie mi bre ya dakuru bitimi sorry ntama homachi iti umani nti na obai bai o munti na me bai unku no de say Daniel Agbayiza the last time I hu mani ye da ben mi hu me man a che 3 years 3 years ni fa o mu ko 3 years ni mi hu o mu da oni o mu kasa fun so ana mi ni o mu kasa fun so edume bi no bi ti o mo ni or so edume bi na se mi ti o mo ni all right bi o wo mu sa ase azabi na o ya sa kola fufuru bi na ya wo different na unim ba bia be ma no wo Baby, se si apo se ni fie na wo si ye na cofish ni si ye kotasi. Na wo se adwuma wa Accra. Nti Accra no wo si ya minim, kotasi ho na wo si ya so minim. Okay. Ka se hello Chag ukunu no. Hello Daniel. Mame, wani abere? Patwan. Me pacho bi eni tum. Ka hello Chag ukunu jina ma no so. Hello bra Daniel. Hello. Hello. So who ti say? So who ti say bra Daniel? Hello. Ya munini. Patwan. Gene ne nkan igwe ni kakra. Okay. Hello bra Daniel afwan. Mo fon. Mareku de view fan. O fon. Mareku inshira femenya miela. Eba nka jide na inshira fema. De view na kokko jiraro a. O time van inshira fema fie ba fike na jiraro bia na hawregu. De via no va do mama nya mereka to onyu. Okay. Nya hayo le bonya nya makoko bo nya bo ampoto ashile ne ampoto nchi. Akpo de view lu. Ba bia wo sesi ya no wo se wo inshira fema yen kan twi na obi anti wo si mi de nkwala no adwane. Sa na wo kan. Andi akwose baby. Uni se nkwala no. Andi akwose baby. Ai omo domi. Na omo do wo susu. Enti mi ma famu nu awori se ni ba na mi mpese mi di wo be kan mi omu. Enti mi di wo kan mi omu a omu so be ye mo bopa because mi ho me ba baby I would dey anwura ne ko Mr. Dan. Yes madam. I want to say Ewradi adomo na wo so Yakopon adom ya ho ye pa wadaruma wo be ni nkoma wo bo nyina ne se woni watena almost 11 years ni woni wanya nkoda enan ba nkola ne mienu de ko be mfie miensa ni woni ba bia de nkola na ko hye ada na ade wo madwane yo me da wanu ase na megina mefa kwan fidie kase su achia otiefo nyina a omutie ye ye nokwe oba no me ne tenaye because obi nti sika nko ware na tamfo
ni tinaye ena eja ye hye abrabo ase ena ye de wuye me mfa wo nkwachire bebre na lockdown no mu no na me wa akra me ye djuma enti wo djuma ye no no meti se ye ba be lock ye na me friend se omo se ye be lock ye da se enti me seni usika na wa ko digwa kakra be hyi ho se ne be ya ye kafia ya ntimi anya bibie edi ena osiyo ena me disika no seni no onu kura no me bae ansa na me disika no ma na okọ digwa no bae enti wo bae ansa no wo kuma se na wo ma me sika no emane nkoto enam wa ya ko be ma mentien me fira o yedin na me nkasa ye nim dadodo a ye be lock ye enti wo kwa men kasa uto na mu ya ho bebre enye sa onhia na akose nti ma ko bi kakra mbrem okoye no na okoto ko bi no ho nti okoto ko bi nkwa na ba na me koka se se wo si me kwa me ntoko bi ma ye din na ye wo ho a prekope dakro biane na wo fie na asa na menua ba ko me ne ono so si dan o me nchen ho nti aso ye nim ba bia omo se ma ye mpie nti dako me force yi me aunt eye police ni wo askwa nti me force ya na me ba ne nchen na wo ma me gare kakra ene na wo chinchi na mka ho na me di bafi ono so sae ho na me bo madamfo na mane me wo ho na me madamfo no mum na e ba me nche se wa konya banchi bi ewo obiefo mu nti wato nti wo kokotu na me so sisa dia ene ma me so be fa sika kan ho na to bi ma me so ena also media me ntwen na okoba na okoba ye oba na woyi woti banch mole no pentro baba ko ena wodi bre me enti wodi bre me na me di bre fie no na me ka chere so oba se sia na madam fo salifo okope banchi mole ya bre me ono kula banchi misika bia enti ya faka me maniji akpele hu pa anopa bia na me so okay ko bi no onya to abanti wo ka akpele na wa nua ko bi ni bia tumako nu mame anopa be ye 7 ya me ka chen se o kan pele no bia ne bi 2 something me na me ka kire o anopa 7 na pele no yes madam me na me ka asemu a me ka no me gina urade na zret ni dinimu na me kasa me ntwa nto nkire o da ni assistant na wo ba ho a eye me de pa se wonu ade ni hu aba ho tro papa that boy the second day no me sa me pa so mutie me tie o papa the second day no so me sa repeat say and the first day no waka apele no mommy nya menni no kura ni odi duane be si me nchen ya metidua no me hu say enye mole e na odi kan duane no enti me hwani din enti mankasa maye din ade na me pa cho na wadwen ya o say den a na senya akpele ni sitie no udi galeka akpele wuhu udi mole so ka akpele wuhu e na udi difference ni ya den ne din na me pa cho de be enye ni din no o say mole na nkasa no starch wom e na gale no eni ye gragra nti udi ka akpele sam no ho a gragra no wom e na senya starch wo mole na nkasa no difference wo eni gale no mu udi gale kan nti maye e ho ne na si wo ho nti adichie na me sa repeat say won san ka akpele no mi kwa ubegie di se me si wo ka akpele no odi gale kan no akoti mole no super no ahunu gata bi wo amana bi wo mi fie ne nchen wo ho no wa hwie agumu abrami hu ti mi ko hwe mole na ma hu se ya ti mole no super na mum wa ka duane no so won tell me yam paibofu eti the moment the second day no mi si won san ka duane no ma me no onu so otimole ni peperepe na wodi gale no eka esan hunu mole no ko gugota no enti maye din enti adicha mi si akpele na ko pim se waja mole ni aka na to ho ama esu ni nyina yetum asemu amekan momi mi wo evidence mi wo the pictures bibia wo ho se mu hia wo mole the pictures no wo mi wo sisia senia wo senior ma wo hata wo dem senia o ka akpele wo jeda de seni si ho 1 week o di niema sin so a on si mi niema bisa no se wo ba wade ase how many times no si mi niema ho ko ejoma ban na wuti nkola ni che na nkola na yo ho basa na wuti omum
na wuti ho nka kire mu se ni se wa wugidi se mi ko na ana na wukunu de mmole aba se fa ye aduane na nim se mmole ne wo ho na wuti ya na wa hono na akɔhwie mu gatem amole no enye ntimi na mane se enye tibia se midika be kuna me hwe se enye mami na makɔ me che se adan na wa na mane se di se mmole na so mi edindodo onu na onu so odi enti ade ne di so na da de na mmole ne sai me twa ma mmole nse ye because na me pe ade agina so no wo hu se nia me wo ye ni nyina me hu enti da pro me wo ho na enyumre o mi ko da mi da ho no na ade ne ka kyem se me nsole na oba no won fa mole ni nya duane no enti wo ho mole no ode agu gota no enti mi ko gina gota no hu so me hu hwi ho na ade ne ka kyem se mi fa adua na mi nunu gota no mi nunu na mi hu se mo rinso no asone afa wo yi no enti mi twaya na ne aka no so sey na mi di pie se enti oba duane ni ho na ma bre akope duane aba se yendi ni aduane ma me dia wunua ma me ndi na wodi ade foforo nua aduane ma enti ade na wodi nua aduane ka ye wodi aka se nka wakumi enti me dia me ni hwita nsuo ya wo hwe ade no gumu no me nim nsuo kro nsuo acha sha ehu me nim no ahonhu amacha sha ye hu wo ha no me nim da hwe mi obeya huriko efu ekosoro te se akom na esisu yesu mu janta mani me ba enti wo ni bia na yesu mu mami me nim duabo asema me ka kire ne se nia wo ye a wo twa nto kire me no a wo hwe moli nsuo no nsuo a atene mu no a wo ka kire se huhu mu a nsuo atwa se ye hu no me nim wo mu bia na hu wo se no ka dey me ka kire wo se de o ka si aka say me se anko no ka san so o se obebo me dua obie na no ka asem na me ka kire yesu mo jaka wenim ade na ya wo koye no ya si ho no ka o se mi tututu ka kire mi se afi no wo be ko kesi akoye aduogu mi so well Mr. Dan mommy yes mommy me wie ye o enti ono na ho na asem ni nyina free ye prekupa ni ami hu en enti me bo ye bre ni nti no e mare ni nti na ma woni nja awade no nya sa me pa cho no kura na enya ono nti me kura no se obi fumu a na oye ade enti na obufu na ukasa na watwa so enti me kasa no a ohurihuri ni nyina no ho na maye din yesu buja kamani ho na okotwifu no wa frɛ ni sister ekwacha nse me no ma fra nsuo ene abosum ade abonu dua enti me si makunu ho na me si miti wodi ma mbie ma no nkata ho na me ona wata fra ni pafoforo bi ona ho nse no be bia asem no kono eyako kasie mu enti me ye din min kasa biom kopim se wo ye ya twa ne ho hia ye na we dey am se be ni 3 days na me wakra misa kwa akra na ofre me se ni hu fa no nti opese okodi 2 days 3 days e wo ni sister ho me ko ya obeya ko fa abobo ya na sika na me di sen no no otwi fie ho ne yama no gumu a wa odi ko ni sister ho o ko he ne ho ya de 2 days no odi yi ni yama nyina firi wo dem o yi ni yama ni nyina gu abobo ya mu di ko taxi station ho mu nimmi mommy ho ba bia me wo no me nya nipa bone ukọ kuntanse yase ya me sana me ba o ba chewo me ba gina so me say uni ni me no wa na ja awade no aware ndi uni send you no mo na de kutan ade ni kutan na uni ni me no wa na ja awade ko ye se nko bom ma me ma ne se adidi kutan pe se ogun medua no e de ade na de na wo nko awan ko na oyi woni ama nyina gu abubo yam ni ka kire ni se ni ade ni ye na me yam shim enti e ba ni se ma ama me tikwa me ya me da me timi da na me yam me ka kire ni se enti woni ni me no why na ja awade no it's a simple question senior ya ade na me hu ade na ti wona wo ja no mi na mi ko mi firi nche ko ede na mu ma anya maju se mi ja mi fi se bia sam ne beka aka de nim se wan jaisa na masa ba mechi ye no ko cheji safo ni na punu mi ko bi safo se mi ko plafio mi ko na mi safo ni kan nsa na o cheji safo ni nyina ti safo na mi ko safo ni kwasha asisi ya me ba Mr. Dan yes mommy ma wo de yanti woni nyina enwo hu se nkoda no ewo he mommy ni nukure wo mi se nkola no wo mi nchen because oba no sisa niema ko no okwa angunaga na ewo kutanse na okọ ni sister ho ongaga na me de maje bibia mo na ma fa teacher ma nkola no omu kire ade ubegye di se obe free kumasi ha akọ akra no wan bo mamane teacher no bo mamane se be 1 week ni mi ma no omu mba classes
enti me frɛ oba nam bisa me friend bisa so no me wo baabi fa na wo si me wo baabi yo man pacho Mr. Dane wadaro ma ho sebe ya yebetimi di yie atoa yie no ka mi bisa sembe mienu bi na feyin ya to yebo na ya hwe na se ubenya ho anka bra na de fa nkola ne ka ho bra obesa wa ne biem me pam cho ni bibia firi mi mu asa mole die Bible kwa say adwamamo kwa na tete aware mu numpo kwa koto se obi afa na apɛ wade fa ne brefie be dware ne fa wade obesa mo adwaman woni ma asɛm a ɔka ɔse me papa aye wura mu aboa na wowu me susu aboa enti me di sika do na sifie no me di sika do na sifie no na woda dem ho ahohum hanti no asɛm we ɔka kyerɛ me elder Pentecost elder na ɛkɔ ne nkyɛ wɔ fie na ɔka kyerɛ no ɔna ho ɔsanko meko panyin kyɛn na wɔka kyerɛ no na num kasa ɔno kwa ne ɔka ho no mommy Mr. Darunim me mesrɛw sɛdeɛ wasi ne makasa no mani agye wo ho me pa akyɛw bra ho wo de wankasa bra ha fa nkodaa ne ka ho bra na enkodaa ne nti yɛhwɛ nsiesie na nkodaa no omunya kwa hunu wo mu ma me na nso nya asomdwe na timi nya ho de hwɛ o man why mommy ne ɔka no sɛ wo hu nkola no ɔtemi frɛ na me de fu na man nkola no ho nyene sa way your bad time na wodi emu na nkodaa no da etwa sɛ wonya access to them ewu na ukasa onu de kola no free me nchen no be so many years nkola no da chi na me hwehwe o mommy nkola no ye nyina ye me nka say ye gi nkoda no de na ma no da bi but se kokko to mram kwa no a ye wo custody ni ye wo access bad time bia both parents no I would right to have access to ne man no na emom court decide ba bia nkola no benya omu safety near the custody amasa parent no it our access to nkoda no mpacho wanu abusia mami wa betena hase aka wonsem de wa wonim se asem a wo kan no kura bi wo ba bia wo de asie oba besi a wo be ma ati sika ba be ye ho ade enemremu asika epe aye dindindin o bransa na wanya sika wa kwakoto aduane nagu na wo pese enye ne sere anase enye ne de se wo kwakoto aduane nagu anase de etele bia ye ya ne ma problem se bawo ya na cause problem no wa wonim sa ade a wuye e de ntokwa beba mo ware kra na wo ka se ntokwa bi anim mo ware na ani aba mo ho no afi na oba be ye ne ama de abufuo beba wa wonim se sa ade ya wuye fade ne ye aduane wo de se bibi e wo ho a enu ema anu nti wuntumi mfanye aduane na twipim be ma no na ka chen se ni se enti ade na wo de aba ne entumi mfanye de emfanye aduane na be ma na nti ase na mom asa wo de sie no we hwan na ne bunfu hwan na ne bunfu owi aba be keka nsem tere bia ya nyama bi sei no ye fa agronto nchen nyama bi sei na ya na emmoa bibi ni a woni be ma no na ebobra anasa woni oba no na ebobra bibi ni ama na ehunum mo ye honam baako intendenti na se bibi nkoyi a wo suro se obeka kire be ma no wode niam sie na ebe de na be ma ne nso etumi bibi ni ono so etumi afina kuma mu aka akere ana oye kakai momi ehye na ye ya na cause problem sisi awaregya ya aba na ama mofra yi akwakodi be ma iho no ma wu ma mi ya wu mofra wu hu mofra no enso senka uye wa oniam ya uye wa sede a be ma ikura kasa utumi ka banku no wajadare sen yesi honom for 1 week aden ne niam a wunsi asede ye wo se oba ware fo wo ye no uye bi no waja bi enti wo pese be ma na ninje ana pese on hoahoa o we na wo ya ade na wo ye nso asede wo se wo ye na wo se ho de hoahoa no onye enti den na wo pese onye momi ehye ye na ye ya na ye se ya ware ye ya na ye kose problem ye wi na de kwa kwhye obi emfa so bi eni so onya ready se obe ware a wo de tena ba bi onya matured e wa ware ma tena ba bi na ma me kose problem nwa koye se obi nipa bi ye nipa boni ni anase ye ni nyina ye mmoa ma ware na nkoso momi ensie fa we yentu ye hofo ne fa mo ye bra mi gidi se be boa ye yemfa futu wom ne yemfa ntu ye hofo yemfa ntu afoforo nso efo se na ebe ya ware na Nyankopon wa hyehye de amaye no enkoye se ye bonsam gem
aha and I'm do besi like video no na share na fe subscribe for me din no na akosua adepa da se ne mesanso anywhere share bi macro